isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni wakeli wa matuko 19 ma mwai wa katatu mwaka ni wangili ile miongo ilina ina watinda hata musese mwendo wa kalivondhini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo kiwioni cha omonde Mauvoo ala umbaniwe na kuetewe kwa kuninya masi wa kitaka nolo kunengelilia Mauvoo kwa nzia ya meko ni Teresia Mwendetu ambao kwa ata amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanese. Ala tukumbanesye ne vamwe na muvea wako kitana na ulusani EACC kukulu odhu imeutumiwa ilovia sia mwenende kuya mbungeni ya kaunti ya Kitui. Ni ukuno kwa mwenende tina wa mwea wa kuivia mulati wa nyumba siadho wa munini kuikiwa saini president kuwa ikani ya ngangania mulati neo. Minista muviani wa Mauvoo andhini Profesa Kithure Kindiki asiane ndimbe wangilina ni maite madhayo bangani si alelu kwa kilungu cha mwaka umwe. Na maunduma kisomo kimanyisioni kinene cha Kenyatta University nimekunga kwa mithenya 3 kulilikana amaniwe 11 alama ise madhayo bangani ya lelu. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho changi tukwate ni kwesila mutandao wa Facebook ni Mutongo TV page ya kwani masikitaka kana utuandike utumani mukuvini kwesila ile itatokenda imwe 5 tuambia alivoti kwa ukuvi ende kwithiwe yumbani wakuma kauntini ya Kitui na nivala utongoi wa kituo cha sheria Kitui vamwe na ulawa mbunge ya mwene nthini maumilia kiyo cho ta kwenda nzama ya kukitana na ulusani vandi ya Kenya. EACC kunikile utumei wa ilovia sia mwene nthi kauntini ya Kitui kati wa mbunge ya Kitui na ende uyuka itina walivoti ya mwiki wa masavu kwa naniakana mbunge ya kaunti ya Kitui tumete kimanzi tambe wa shilingi milioni miongo ina kuungamia ndambuka 5 siandhi sianza vala amwema amemba mambunge isu methitwe maitumia utalo wa mbesa isu umelu kana mekwenda utalo wa mbesa isu umelu theune undo sithitwe situmiwa na indi livoti ende kwithiwe yumba niwe Onesmus Stalo na itokwthi watu yonengelelia yo tusongete nambe mitikile tukunikile Mauvoo kuma kauntini ya Makueni sikaloni sia mbunge ya kaunti ya Makueni muthenyani wa wakeli bungeni inohoni ya vitukithia mutalatala wa Trade and Public Markets Bill ngili ile miongo ilena 3 ulaki elelo kinene chago ni kwa ilia maundu ma utandithia kauntini ino mutalatala uyu na ulauna tha kitu bungeni ino ni mwene kivilo wanzama ya maundu ma utandithia na utalii bungeni ino na ulaingi niwe MCA wa ward yake na ulani Abanas niwe kiwa mwaliu kukivathukanyo ala manendekethetweni enendi bewa kuvitukithia kalo twelewe mbeangeni wa mwandikiti wa Mauvoo kuma kauntini ya Makueni Caleb Chalo. Ndini wonananya wa imwe kwa imwe na kiseseki nza wa mbungenu ya kaunti ya Makueni mwene kivila wanzama yotandithi unotalii mbungeni ino Urbanus Manzu hawetakana mutatatalo yue kwatio kulonga maundu maungameiwa masoko na kumina ngusanisyo mbingi ila siethia wavo ivindani yosakuani. Ukitha nitwa vitukithia bill ila yikwitha yitongoesya kana yite mitalatala yulua utongoesya wa biashara usakuanywa maundu ala metha matongoesye tauni situ masoko situ na yulua usuvi wa sindila itethea syana ndini wa utandithia ndini wa Makueni County ni asya bill isu ni kui kutetheesya county muno kwa lani mitalatala nundu nituonete ithitwe na mathina maingi ila okwangelekanywa kwitha kwisa kuonwa ta utongo wa masoko kana wa matoni maitu kuketha na ithoko mbingi kwithitwe na andu angi maeme aivilani lakini kiu nitiuyumi cho nundu ukethia utonya kwisa kuatamu ile kilemu ya miaka 3 ingi MCA wa wardine yake ni wawetakana nza mesu ya masoko ele kusovwe ikethia wetonda kumitethesya serikali ya kaunti ino nthini wa wasanya wa koti na kwikithia kana atandithia ni makwatovo wa mivango ila serikali yenayo kwa mitukino laisi. Komiti ici kwitha itongoesya kaunti nthini wa kukolanywa la koti witu nundu twitha tututiete vamwe umanyithia na kwitha twitethyanisya na andu ala methia maithukuma kana matongoesya sokonji matethesya kaunti kana kunenga ni uvo kuulikia kwa atandithia nzao na unenanya witha wa biashara ici
kunikia binununi ya kuikutethia na kubindua mawithiuluko ala biasala huko nyawanthini wa mataoni maitu na masoko maitu. Yu mutalatala uyu utelie kwikiwa sahihi ni gavana wa kaunti ino ya Makueni kenda kutwika mwiao. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Tuisonga nambe na uokoti wa kinandu cha nyumba wa kilungu cha imwe katono itano yuluwa yana ni wasiogithiengi misalani ya thukumi onthe itina wa miei itano ya misembaniyo katikati wa serikali na muvea wa usili wa makoani vanthi ya Kenya ayikia sahi mutalatala kutwika mwiao kwi muthenyani wa umuthi. President William Ruto ni utangasie ukanyo muvyu kwa angangania ala mena yesilia ya kwivuila kinandu kiino kana kung'eilo vya sia mwenenthi aiweta emetho kwikithia kana muvango uwa serikali ni weani ya vatethi na ona umwetu kwa tene na kimwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Ilovi Benjamin Mwaka. Kwa ivinda ya keli mutalatala wa Mombasa Valley uyungamie ni weki wa sahi kutwika mwiao ni President William Ruto koti uno uthukumithwa yu kwa kutilatila muthukumi kilungu cha imwe katono itano yuluwa yana musalani wake mwiao ulolika uthukumine itina wa miei itano ya misukumano katikati wa serikali na muvea wa usili wa makwani. Kavindani ka kwikia mwiao sahi State House President William Ruto ni wathingilila vathi wa katono na kamwe kaulusani kinanduni ki no kana kwikithia muvango uno la waikitwe kinene manifesto ya serikali ya OU ni wauna mamilioni ma NND. A lot of youths vijana pale mtaani wanasava kutafuta job, na wakati hii affordable housing ilikuja ilisaidia baadhi yetu. Uwezi pata kijana ametoka mtaa ameenda kukaa hivyo bure. It will give a chance to a border guy and every hustler in Kenya who today lives in a shack that has no water, that has no electricity, that has no access, that has no sanitation. It's going to dignify their lives, and they too, like the rest of society, can own a home. Serikali ndino muvango wa wakiwa nombevanie kusovya miana mawia kwa mwika milioni umwe kila mwaka ondumwa na kwikithia henende mainini va milioni ile nimekwatia numba nzio sia kwikala. And now that this has been done, the path is now clear so that we can create employment for our young people and we can give the Kenyan people dignified shelter. There is a chance for every Kenyan. Those who want bigger houses will have an opportunity to get it. Those who want affordable houses will have an opportunity to get it. And those who want social houses will have an opportunity to get it. Mwiao uchumwani kivitu nuna viti mbungeni sieli ituna wakwiki wa mauliuku manene kuyani siya miamuli ya kotuwa yulu nolo avilu na muno yulu wa uyananu na uungami wake na nduki vala yu serikali siya miti yuko siyedu wanakianda kinene dhinu wa mwiana wa muvango uno. Kenyans were worried ya kwamba wabwanyenye wataweza kununua hiyo nyumba zote wakuwe zao alafu waweze kuziuza back into the market kwa bei ambayo iko juu kwa sababu iko affordable. Na kwa hivyo tukaongezea kipengele kingine ya kusema 1 KRA pin 1 house. Kwa hivyo utaweza kuchukua zaidi ya nyumba moja. Na juu ya hayo pia Senate wakamake amendment ambao tulikubaliana nayo kama National Assembly ya kwamba hautaweza kuuza hiyo nyumba even after buying it. With this fund, Your Excellency, we have opened new doors, new opportunities, and new hope for Kenyans. And we are happy that, Your Excellency, notwithstanding the opposition, you have refused to give in to opposition. We must commend you. We must commend the legislators. We must commend the planners that on this one, they have held the bull by the horns. Vilingi wa Mauvoo kumaba musini wa Ilovi nye nito Benjamin Mwaka.
Ndi mbetikilia tusiokethiela livoti umetakuya kauntini ya Kitui ni yaua na ni ya vyana ndi ikonetie utongoi wa kituo cha sheria kuyangalikoni ya Kitui vamwe na mbunge ya mwene ndi ni kumya ukulyo kula kuimuvia wa kukitana na ulusani vandhi ya Kenya wa EACC uthuime mbunge ya kaunti ya Kitui kwa kilame ukonania na utume imuthuku wa ilovia sia mwene ndi kwa teniana ikundie vamwe na enendi nimekuwetakana mbunge ya kaunti ya Kitui ve amwe memba mbunge manavikie kwithiwa maitambuka mala atano nthini wa nthi cianza na menda ilovile inatumikie ivikie kwithiwa ciina utheu wa undu ndambuka isu cithitwe ciitethia mwene nthi wa Kitui kavindani ka kaunti isu iende na kusukumiwa kwa ndawa masivitalini na kukwama kwa milati mingi. Tukwatiania nake mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Onesmus Talo. Itina alivoti ya mwiko wa masavu kumile undu bunge ya kaunti ya Kitui mwaka mudhaliwe na atumia mamilioni mambesa kutoa isi andamu kasi ya mama MCA ni kuhetia vyuve ingi kati wa enende na makundi kiwadhukanyo wa kaunti ya Kitui pala minana na ndiki Mauvoo menanzama kukitana ulusani EACC kunikele vanene undu ilodhia bewa milioni miongwena na inya inatumikie kuungamia ndambuka itano siya MCA na adhukumia vudhu mabunge ya kaunti ya Kitui mwaine we 10 na we 11 mwaka mudhalu utongo wa kituo cha sheria na bunge ya mwenende wa kaunti ya Kitui menda utalo wa mbesa isu inatumikia wetu udhaini na itumisia kuyana wewa mdhona nengania liingilia ilovia isu au metumisia kuyana na undu ndambuka isu mbikia viketi na kutevya enende ma kaunti ya Kitui. Kikochu ni kithuku muno na cha ile kuma ni wana kila mundu nundu isu ni corruption ya yulo muno nundu mbesa isu ni mbingi ona rakethe manatumia 1 million per day. Mbesa isu ni taxpayers kana ni mbesa ya mwenende wa Kitui na mbesa isu itumikie nai na ithi tatetei kana anduma mia Kitui county ngiasia kana kikochu cha ilo chunguzwa na mundula wa uthoraisi mbesa isu itumike ni tuivoya kana tuitia anduma anti-corruption ni kindu cha ilo sisi nundu kindu chuti kindu genuine na mwaina inji wa Kitui wonthe ni wa condemn kana ni wa kiumania. Kwera na livoti ya mwiko wa masavu na ela yonekane Vilingi wa Mauvoo yona nyama milioni mambesa manatumikia mwine we 10 na omone 10 na ile mwaka mudhelu kati wa ndambuka ya memba mabunge ya kaunti ya Kitui adhukumia vudhu Clark na speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui na uone wa iloviesu inatumikia matuko miongoni na mwanza Mauvoo 10 na mwaka mudhelu ngine tuku yimwe Mauvoo 10 na ile mwaka mudhelu MCA ya thantatu na muthukumi mwa bunge ya kaunti ya Kitui ni maendie ya ataki na ilovile matumeye tangalama yo cia milioni mwanza ngili mana ana miongo kenda na ile mana kenda miongo ile na thantatu kitumi cha ndambuka yo mema ovunde sio yulwa maundu mambunge matuko miongo ile ngina miongo ile na nyanya Mauvoo 10 mwaka muthelu kila kwa bunge ya kaunti ya Kitui ni waendie ya United Kingdom bali ilovile watumeye tangalama yake cia milioni ile ngili ya na miongo ile na mwana mana ele eweka kitumi cha ndambuka yake chema ovunde sama International Transformative Leadership matukum miongo 3 Mauvoo 10 mwaka muthelu ngina matuko 3 Mauvoo 11 mwaka muthelu MCA thantatu na muthuko miongi umwe wa bunge su ya kaunti ya Kitui mathinde ya Singapore ilovile matumie tangalama yo ya milioni 11 ngili mana thantatu miongo 39 mana ele na miongo 5 kitumi cha ndambuka yo mema ovunde sio yulwa maundu ma uimi matuko miongo 3 Mauvoo 10 mwaka muthelu ngina matuko 3 Mauvoo 11 MCA angithantatu na muthuko miongi umwe ni maendie nthesu ya Singapore vala ilovile ciatumikia tangalama yo cia milioni 11 ngili miongo kenda thantatu na mana thantatu kitumi cha ndambuka yo mema ovunde sio yulwa public investments matuko miongo na mwanza Mauvoo 10 mwaka muthelu ngina matuko 5 Mauvoo 11 mwaka muthelu speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui ne wendia London eweka ilovile watumeye tangalama yake cia milioni ile ngili mana 3 na miongo kenda mana mwanza me miongo nyanya na thantatu kitumi cha speaker kutambuka ku UK chema ovunde sio ilwa uangami wa mbunge matuko 13 ngina miongo ile Mauvoo 10 mwaka muthelu MCA thantatu na muthuko miongo umwe wa bunge ya kaunti ya Kitui na maendie ya ataki ilovile ciatumikia tangalama yo cia milioni kenda ngili mana ana miongo ile na 3 na silingi miongo 5 kitumi cha ndambuka ya mema ovundi sio lwa kululumelia maundu ma OIT ya tongo ya meweta kana mama mabunge ya kaunti ya Kitui mathinda mbuka ii na kuvundiswa muno maundu ma uimi hai mino mende na kwenye maani masoko pala meutwangitha yo kona assembly ya Kitui itumeiye milioni miongo na ile 0.6 twatosia kaunti ya Kitui ndo thilia actually Kitui tuna thina mwingi muno wa thisi vitale situ ina ndawa
athuku minano ma municipality maibo wabathei siana sito siaye mukuka nondu depression kwa sima uyani county ya Kitui actually tunoni speaker mwene kuthi London eweka anatumia 2.3 million Kitui twikite kwende na kuchaka kana kwende na kuchua ingene maweta kana kabindani ka kaunti ya Kitui na mona masibitali umethito maitu mwanza kuthoa ndawa na kukwama kwa melati imwe utume wilo vyesu na wele kwetu thini na itumesia kuyana kana ndambuka isusi na utedio kwa mumia wa koti wa kaunti ya Kitui. Kuna assembly ya Kitui ni compromise kile MCA unakwata 1.6 million nikaenda sioka 22.6 million na katika ward level ila sibitali sibaya kliniki ila sibaya indawa ko nitukuona kana ma MCA mokia quarter assembly ito na nitukuona kana ofisi wa executive no ukia quarter ofisi wa governor kuta ndo Kitui nitukuona kinengo no tumete 2.3 million au kuthi London peboka ku kila kikuona nyakana pa ina mundu la waile ongama atete county ya Kitui tukana matu elese nesa choni chao benchmarking nisumendie kweka baita wito ne mwao anjuko ndengo ite wa kilo shilingi 200 bemba ite wa kilo shilingi 15 ito kila kiende katika kaunti ya Kitui. Dili vote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Minista muveani wa Mauvoo wa nthini Profesa Kithure Kindiki asia andu alama ite mathayumo kumana na mbanga cia lelo nthini wa kilungu cha mwaka umwe ni vitite namba ya ala matiwe ni thayu kumana na uwau wa corona. Kindiki asia uwau wa corona katikati wa mwaka wa 2020 na mwaka wa 2021 wasie mathayu ma enende ngili inana mana thandatu indi kwa kilungu cha mwaka umwe mbanga cia lelo itiete enende ngili ina matena thayu ni waweta kana maofisa mavo polisi malelo ni kana ma traffic nimekuthi wa maitho kuma kwa vakuve na muvea wa NTSA ni kana kuikithia kana miao ya malelo ni ati watu kwa tiania na Kennedy Molinge Ainena kavinani kalo kuvingwa ofisi wa Deputy County Commissioner Sub County ya Kisumu West County ya Kisumu. Profesa Kindiki nombola mbewa ndongilinda ne matia wanithayo kumana na mbanga cia lelo ni kila mwaka vandhi ya Kenya. Namba ila nene mbe wa ndungilinda na mathathandatu ala matio ni thayo kumana na uwau wa COVID-19 thini wa ilungu ya miaka ili na nusu yoyoka. Bai kule mevele koneto maundoni mao kuiva Kenya kuikithia miao ya lelo nene yate wa vate kweleloka. Idadi ya Wakenya ambao wanakufa kwa sababu ya ajali ya barabarani ni takribani watu 4,000 kila mwaka. Mwaka uliopita tumepoteza watu 3,900. Mwaka wa 2022 tumepoteza watu 4,650 katika mwaka mmoja. Mwaka huu zaidi ya watu 1,000 tayari wamekufa barabarani. Idadi hii ndio hata nyingi kuliko ya wale watu tumepoteza katika majanga makubwa ikiwemo lile janga la COVID-19. 2020 to 2022 we had COVID-19 in Kenya. In those 2.5 years, the total number of people who died from that terrible pandemic were 4,000. We must obey traffic laws. We must all work together and clean our roads from all manner of road users who are careless, both pedestrians and motorists, and law enforcement officers must strictly enforce the law. Profesa Kindiki wengine wombola kumana naomba na uwe mwana na minister wa kuivanthi ya Kenya Onesmus Kipchumba Murkomen. Nevedho wa vayambi wa muvango uwe mwananzi kayo nesia kulambanga siya lelo vanthi ya Kenya. Muvango la uvani wane muvewa wa kuikithi usuvi kumalelo ni wa NTSA we muamba na ula wa vulisi. Tutafanya kikao sisi kama Wizara ya Usalama wa Taifa ambao majukumu yetu yanajumuisha utekelezaji wa sheria za trafiki na vile vile shirika la usalama barabarani ambalo liko chini ya Wizara ya Uchukuzi. We are coming out
with the nationwide law enforcement measures against traffic offenses, against drunk driving, against unroadworthy vehicles, and also we will be very, very firm with all road users so that we all observe traffic rules. Kavinani kau Kindiki no umania mutu wa maofisa makulolo milamia ya lelo no wakosa eva kikuma kula kwe matelevo na kavinani kalaimu wangalila meotoa kwithaita ile kwithasie lelo ni aiweta kita kitinda kinene cha kuongeleka kwa mbanga si lelo va Kenya vala wakuliene nthi kwithwa mustali ni wambe kutethesia kukitana na metuo We must also fight corruption on our roads, which is a big contributor to these road traffic accidents, because people driving unroadworthy vehicles end up bribing some errant officers, and they get away with unroadworthy vehicles without being punished. In the process, we have the kind of situation that we are having. Uneni wa Profesa Kindiki uka muthana umwetu na wamaniwe 11 kimanzio cha kisomo cha yulu cha Kenyatta University kutiwa ni thayo nangi miongolini moko kwa maumisi mai etina wambasi ya kimanzio kiku kimana chongo kwa chongo na iloli kisioni cha maunguva kuve na musi wavu ilelo na wa Mombasa Road wa kombililia wiyo nilivotia Mutongo TV nyeneta wa Ken Mulinge. Nende musese mwendo alivotisu yake Ken Mulinge yithi wetu twanthini wa uthiomo witu wa mbe tuicokethia twithi watu ikunikila Mauvoo wangi kauta ndukathivasa. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida anduni. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi ila wambe ya kukila mubaka. Wewe nipige picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na ndadika miongo ina sia weo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Tene ujaila isi kuona usimungalu. Andu mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwika twakwata kiu cha kuimando. Pe maundu maingi wambe ula wila isi pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ileo ithimba ya imi. Thina yu wawitha ne ku-establish kana ciambo kwata. Lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia tamiba sana kuma kwina thina muno. Bumango ni ciondu ndinzo ri fiber ri ndinzo ila uya ri mbali cio na ri moyo muno. Yembe yake ri wa Kent na ukaokethia ni nene na wija ukethia wala ri mwene weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza inginu no thina moyo. Ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilovia yoi petele ibinda ya ile kana twithike nthini wa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho nde bandu wa muhimu ninyo ni kwata at least lump sum ukethia weze kana kiucha thina maana monza kana chethi na maana tatu en kimu witha uto no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenu pia nyenuru nayo wiani
ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo syakwa etha ni ng'ombe ninengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Ni na udho chengi thini wa mesa yitu ya Mauvoo. Maundu ma kisomo nimekuungama kimanyisoni kinene cha Kenyatta University ni kana methiwe na mithenya itatu ya kulilikana maniwa ala matiwe ni thayo mbangani ya lelu ila yosie mathayo ma maniwa 11 ma skulu o na kutia ange kauta mena maomese utongoi wa kimanyisho ki uyumia ukulio kula kwi mateleva methiwe ngunu na mayati ya miao ya malelu ni kana kwesiani ya nambanga sub-county commander wa polisi kuma kisioni cha Voi Ibrahim asiaka nambanga ikitekie vindani ila kwewete na icho kitumike othothe yembanga amaniwe 11 alama kwa atie maomese mai ni mathamiwe sibitali ni wa Avenue Hospital kwanza ya ndeke na ala angime na maomese manini onamo mimatoiwe sibitali ni kukwata uitie katwelewe mbiangeniwe Ben Mark Mosao. Sijaongea bwana. Kimanyisio kinene cha Kenyatta ni kiendee na kumeta itina wawasi ola umanie na mbanga nthuku ya lelu ila ikitekie kisioni cha Maungu Voi. Ni jambo baya zaidi kumpoteza kijana mdogo. Hatusemi ni vibaya kupoteza mtu mkubwa, lakini ni jambo hata baya zaidi kumpoteza kijana wadogo ama vijana wadogo ambao ni tegemeo wa jamii. Kwa hivyo niliweza kushangazwa na kuhuzunika hata zaidi kwa sababu wale vijana walikuwa na nia na malengo makubwa katika maisha yao ya baadaye, hata kusaidia wale ambao ni wazazi wao. Ningeweza kuambia familia zao kwamba wakati huu mgumu tunaweka mikononi mwa Mungu, tunaweza kuwaweka katika maombi, tuweze kuombea wote. Terio Dhiambo ni mutongoi wa manyiwe kimanyisioni kii na eweta makwati ya Mauvoo aya makutelemia na ukuniku mwingi kumana wasi oyu na vala wameenda mateleva kwitha memetho kavindani kalame maleluni ni kwitha mbanga sithi ito sikinyia mono onge imeenda manyiwa kuonania ou evindani ye ya kimeto. It is so heartbreaking that Kenyatta University lost a good number of students in a tragic road accident yesterday, and as we are currently speaking, they have been ferried to Avenue Hospital in Nairobi. Those who have been injured are also continuing to recuperate. My advice and my call to all drivers and everybody that is using our roads is to be careful, because the surge in accidents in Kenya is really alarming, and this is not normal. And I think the ministry needs to take a proactive step to ensure that that we curb this surge in accidents, do some sensitization to the drivers and all road users. Kuyanana na sub-county police commander wa Voi Ibrahim Dafala andu 11 ni mama viki na kwase mathayo angi miongwena na ele kukwata maomesie mai na valangi ana matiwa na maomesie mavotho. Kumana na wasi oyo yuyu kimanyisio kini chanengana ilungu ya mithenya itatu ya kumeta mathayo ma amanyiwaya. At the Business Students Center, room number 151, all the queries are being handled amicably by the management, and we also have to thank them for ensuring that there is stability within the students' fraternity. From tomorrow, all classes have been cancelled to give room for the students to mourn and to
console with those who have lost their loved ones. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV, nyenita wa Ben Mosau. Tusiokithia kaunti ya Masako, serikali ya kaunti ya Masako ungua uvonge wa kuthesia masoko kuya matungulu ni atula mutini enenthi manguluni na kaumoni kumana na kila enenthi mava maweta tave umwe wa enenthi ukwatianite na athukumino kana metae mavuti kisio kile kana kisio niki ama elesia uthatu wo kumana na muke muthuku ula uende kuma mavutini na kwananga mawithi lulukomo ingi maiteta kana ve na wia wa kukwatwa ni Mauvoo ala maumana na kiko tukwatiania nake mwandiki wa Mauvoo kumangaliko ni sia matungulu boni motese enende ni maelesea kulekwa ni wako itina mavutia kuitwa mathululukoni mo na kumana ngia nzeve mawikaloni ala mekala na kumaete thina mwingi o ila methitwe maetwe mavutia mavinda kauta na vatema tamya mosa wa kumaveta babe mavutia te wawa ni mutu ile immediate na kio ni flow yake hiyo na baba ni mutu na beke vima na kana kanini na ndo tichende wambia ndo utete wawende tuka complain atizawa na matokeo TMC na wokie na asia kinweka mbele kwa inde kitu sengane ki mwene mauti yao wasia metwe ba na babe pilot sandu na bado pilot isuse na sia na nini na noki juzi bape ne mundu unawete kipindupindu unatia etowete etowa evinda ya mbua menawia kana kiukila matonyethwa maitumia ni gitonyethwa kimwiso ko na kumaete Mauvoo etina wa kiuki kulika muthangani ula mekwarase kugwata kiwu ithete ina maua muno mavutia ndona kiukila tenuza kwa uwa kiuja ya ndimane zito zuka umoke koge kuithegela te onena tiendo wo kula kuyene ndi na siana zito inasiana nini mavutia yameotodhoa kiuki tukilale tomea kwa tukulia serikali ya government itotethete tumithie kwa yeko kwito aba kikogeke tutoendi wa muze uzwa tuthendete muno bana kwiteko nelo dio ka baingire ne kama tsaila ito bibi aingi maenende meretakana matangi ala meisioni sio makuwa evinda ya sako vetwa itina wa kuswa na kuendea na manangia mawikalomo kila evinda mateko na matabia mekosa makumetana na thina uyu ndo makanzwe matata ao these lelo witu ate iko ndeina ya uswa inde na wito mwingi komenenji ba no si ila ko kuwa kiuke ke kwata mpaka junction sisi ayene mesi sisi ayanenge na monyungo la weba yumondo la wakwati ababe ngine monyungo we usite iye nelo liya kanzo la yekuwa yuto yese leta niki yone jesia lakini yu neje kalete na yuchu makenge baba yenda be kalika mabuti amenda makilani lieko ona bengite nge na kuye sindu ku ya twana ku yeti na mosio note siana mobiteta mokona pambasi mosio tena siana ina umisia ba tiko manage mana kelete ku makonde inani yolo yiteto yoko lia kanzo yende na we awa ndo je ka ndo ete asia ko metane kwito na konde ina ala makua nya na asia ala makua ne mama bititi yu maweta ila matangi mekalava tiuso makakwatwa mwaki na kwenda na ukilia suki na muke muthuku mawikaloni mo na mikawani kana mabiasala la matethase kwenda na utamba kana kwanangwa ni nzeve nthuku matungi aya makanzo ama yothi batu na matungi aya ni mausoete na ni makwatie na ni mena siukithi utoa othila matungi asu ni mekawia takataka wa nylon na takataka oswila wato eswithe water pollution yu ise babe mukawa na siukithi ni uthi babe leu no yo wanando na yithe tona ithe pollution na kwa affectie yothi yana kou nitono kilaimu andu makanzu amakua tukwithwe tungithimbe ni thana muke muthuku na andu nzebe su maibe bali tha nthuku kindu kila ndonone na yulwa matungi aya imailite thwa ne vinda ya betangwa ila lailite kikada kukethwo seo kwa theu andu na no theu asoko kaundi ya Masako Mutongo TV nyenita waboni mutesia na
Nende muve mwana mundu iboni motesia tuisongana metu kunikila Mauvoo kumangalikoni sia kisoani muve wa kulunga wailua sindu kebs nukuweta kanani wiyumetie kumakwata mbau hatandithia anini kuikithia kana sindu ila amekutani sia vitu kidhuani muve wa kebs kelelo kinene ene kuikithia kanani makwata ndunyu isioni kivathukanio ainene ya kauntini ya Mombasa kavindani kalawa viungwa ikomano ya wailua sindu managing director wa muve wa kebs Esther Ngari ni waweta kana muvea no kuthukumana ene ianda kivathukanio kuikithia kana ni mavitukithia sindu ila siailite tanzia imwe ya kukilia biasala ile mbetani ya Afrika. Twelewe mbeangeniwe Angelina Mose. Ainene ava musini wa Mombasa kavindani kala wa vingo ekomano ya katatu na ila yatete vamwe atandithia na mevia ingia kulunga wailua sindu kumwe ile mbetani ya Afrika ya umiloni wa sua. Director munene wa KEBS Esther Ngari niwawetekana ni makuungamana atandithia anini kwa kuikithia kana sindu ila makuta nisi avitu ukithio ni muvia ni kana kumokile na kuikithia kana sindu sio nisi etikilika nthisi anza. One of the things we are doing as Kenya Bureau of Standards, we are very intentional in supporting the micro, small and medium enterprises. In our strategic plan 2023-2027, we have intentionally put in frameworks and strategies to assist the micro, small and medium enterprises to be able to get their products certified. It is not difficult. You only need to work with Kenya Bureau of Standards. We will support the small enterprises to make sure that their goods are certified. One of the advantages of having your goods with the standardization mark is that you have a bigger market. Nukuwetekana ile mbeta ye Afrika ya umiloni wasua ni ikithasia kana sindu ile ikuma nthi i ni mbitukithia tanzia imwe ya kuikithia kana ni makwata ndunyu na kwa ilia maundu ma utanithia ile mbetani ya Afrika. Under the SQMT Act, that is the East African Community, we have what we call the mutual recognition of marks. And the East African Community, we do mutual recognition of the standardization marks. So if goods are produced in Tanzania, we expect to see the TBS mark of quality. If goods are produced in Uganda and they come into our country, we expect to see the UNBS mark of quality. The same with Rwanda and the other East African Community partner states. So those are marks that we mutually recognize. The same way, when our goods go into any of the East African Community countries, they expect to see the KEBS mark of quality. So we do that mutual recognition, and that is what we check as goods flow from one country to another within East Africa. Ena iandala mevikete kwa manone yeni makulo kuikithikana ni maikithia kana sindu ila igutewa nthini wa makampuni kivathukanio ni mbitukithia ni mevia tanzia imwe ya kukilania kiukwati. So ladies and gentlemen, the path to quality excellence is paved with stones of persistence, innovation, and collaboration. As we share, learn, and grow together over these next few days, remember that we are pioneers on a quest to redefine the essence of quality in our world. Welcome to Mombasa, welcome to transformation, and welcome to a future where together we achieve unparalleled excellence. Kenya Bureau of Standards has organized this third regional quality conference. We have invited different stakeholders ranging from the industry, the manufacturers, different state corporations, then other stakeholders from all over Africa. And we are looking at discussing matters of quality. How can you set yourself apart? What is the competitive advantage? And the main theme is on quality excellence, how industries can set themselves to be competitive in this world by using quality. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Ndongo isia azimio mbungeni nisia kulia silikali kwa islamu vya wa kisomo yeke kukenga maskulu kukonia ilovia sia kuungamia muyana wa kisomo kana capitation ila kuka kufikia oyume weta inenganitwe ni munovyo
na mwaka wa kisilikali wangiye kuthela ndini wa kikalona andiki Mauvoo ayumbe ama tongoiwe ni ndongo yala nini opio wandai ni maweta kuselewa kwa ilovia hii maskulu ni kuungametie maudhukumi maingi mavatani kwithiwa vayingwa skulu ina utonyi wa kuungamia ngalama siayo sia kila muthenya ni kumanwa na mauselesyo na vala ilovia hii siwetwa kanatse ithamiwe kula kuyase skulu ni mbingi meulasimika kuungamia ngalama ya maudhukumi kikisomo liumandeyo maskulu kivathukanio kwisila kuongelwa kwa fees na ndivisia inando sia kimbithe maskulu ni alimu maitha na thina mwingi wa kuia ciana skulu na kindu mwe twatha kukanithia mapinge maskulu tene kana ciana ithe cione ngoli ula wailite na kwa kitumikio kuya twende no thecia kisomo kitu na nundu kisomo nicho cha kanthi twazia twaima kupindwa maundu amevo miaka yukite 10 kana 15 tuketha tukilila twalile kwika kila chalilo kwikwa ibinda unike ku ndigo twazia twenda kukulia serikali na tikumisuba ni kumitabia kana no mpaka ibinda hivi kima na ngalimu mbesa nundu wasio ndo makwati ende na alimu mubango withe ani katika kila shilingi yana miongo 5 sina ngatota mwambe miongo 3 ta mwakeli na miongo 2 ta mwakatatu kana ngawe makwata shilingi sio ndeana. Mtoto kwa shule kama hana mwalimu mwenye ako motivated ina end up kupeana bad results. Na unapata saa zingine quality assurance officers wanaenda kwa mashule zingine terrorize hao walimu kwa sababu hawaja perform vizuri. But chanzo cha kuto perform vizuri ya hawa wanafunzi wote Kenya nzima ni hii poor management huku juu kwa government. The Ministry of Education is running the critical sector by setting up principals, school heads and managers for failure, and then lying to learners and parents. This must stop. Given the foregoing, we demand that the government immediately stops the lies and releases the entire Kenya shillings 52.8 billion owed to schools. We are challenging the Kenya Kwanza regime to come out and tell Kenyans whether it has done away with the free primary and free secondary education. Because from the look of things, this seems to be the case. Asanteni. Ende usiwa muthia wa Vilingi wa Mauvoo ni twethi watu yukomana ingi vaya mwendoni wa saa 3:30 inde kwa oyu tiwanesa nyeneta wa masiwa kitaka ula unengilia Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia Mwende.